U postkonfliktnom društvu, kakvo je kosovsko, najranjivije grupe su nevećinske zajednice, a posebno mladi. Mladi Srbi koji žive južno od Ibra svakodnevno odlaze u potragu za boljim kvalitetom života van Kosova. Razloga je mnogo. Većinu problema delimo kako ovde na Kosovu, tako i u celom regionu. Jedan od karakterističnih problema ovde, kao što sam rekao, jeste to sloboda kretanja i možda to da se naš jezik ne koristi onoliko koliko bi trebalo se koristi na centralnom nivou i ostalim delovima, a ne u opštinama koje su većinski srpske. Takođe, svuda je taj najveći problem, taj ekonomski, taj napor da se zadrže mladi ovde i da ostanu, a ne samo da ih mi školujemo i da oni odavde odu i tako napravimo još veći problem sebi. Naravno, treba krenuti od nezaposlenosti, a osnovni uzrok toga nepostojanje socijalnog i ekonomskog sistema koji bi mlade ljude zadržao ovde, koji bi im dao okvir u kome bi oni mogli da deluju, privređuju, rade na sebi i tako dalje. To su neki osnovni problemi. Naravno, mi možemo govoriti i o problemima nedostatka kulturnih događaja, ali takođe moramo biti veoma kritični i samokritični. Zato što nemamo one glavne pokretače koji bi svoje društvo animirali, aktivirali i naterali ih, hajde izađite iz kuće, hajde da izađemo iz sela, hajde da idemo da popijemo kafu, ne moramo je popiti samo u Gračanici, ajmo do Prištine i tako dalje. Tih mladih ljudi nam fali. Zato imamo te probleme i zato mladi idu i zato postoje jedan proces koji je nepovratan. Najveći problemi mladih su nezaposlenost. Ako uzmemo u obzir ono što smo recimo mi radili kroz razne projekte u Mladoj aktivnoj Gračanici i u saradnji sa drugim organizacijama kako u našoj opštini, tako i širom Kosova, je to da je čak preko 50% nezaposlenih, a da su mladi ljudi, kada pričamo o mladim ljudima, to su ljudi od 18. do 24. godine, znači to uzimamo u obzir, tako da je to prvenstveno najveći problem. Pored toga je, znači, konkretno za našu opštinu je što ne postoji nikakav gradski prevoz. Mladi odlaze za boljim životom i odlaze na mesta u kojima se osjećaju slobodnije i sigurnije. Mislim da su mladi dosta ovde preopterećeni svakodnevnim dešavanjima, nestabilnom i političkom i ekonomskom situacijom i mislim da je to jedan od najvećih razloga zašto mladi odlaze. Kao i u ostalim opštinama u kojima su Srbi većina, srednjoškolci i studenti iz opštine Gračanica nisu sigurni da li će svoje školovanje nastaviti na Kosovu i da li će kasnije posao potražiti na nekom drugom mestu. A za sad planiram, ali sve zavisi od situacija. Pa posle srednje škole planiram da upišem fakultet u Nišu, pa dalje ne znam. Da li možemo očekujemo da se vratiš ovdje? Pa voleo bih, ali vidjet ću. Zavisi da li ću da ostanem ovde, sve zavisi od da li ću da imam posao ovde. Za sada planiram da ostanem ovde, a za dalje ne znam još. Da tiha migracija mladih Srba iz opština sa srpskom većinom južno od Ibra nije samo subjektivan osjećaj, već realnost, pokazuje istraživanje nevladine organizacije Komunikacija za razvoj društva. Istraživanje pokazuje da više od 76% ispitanika planira da napusti Kosovo. To je, ja mislim, jedan stvarno alarmantan podatak i to je, samo ta informacija je sasvim dovoljna da se, eto, kako ih mi zovemo, donosioci odluka malo uozbilje i pozabave ovom tematikom. Razlozi su različiti i pre svega su razlozi bezbedonosne prirode, što smo i očekivali. Više od 45% ispitanika kaže da je primarni razlog ta svakako bezbedonosna situacija. Zatim određen broj kaže da nisu zadovoljni ekonomskom situacijom, stanjem u ostalim sistemima, u ostalim institucijama. Ali ono što je nama bilo nekako vrlo zanimljivo jeste da, na primer, od ukupnog broja ispitanika 70 i nešto posto njih kaže da ima posao i da smatraju da je njihov životni standard zadovoljavajući, ali isto tako nisu zadovoljni svojim kvalitetom života, te da je to razlog njihovog odlaska. Situacija je prilično alarmantna, pokazuju brojke. Gde i kod koga je rešenje problema? Ako neko može da pomogne, to jesu institucije. Sad,
način na koji će oni to da odrade, to stalno zavisi samo do njih, ali iskreno se nadam da uz pomoć međunarodne zajednice i u saradnji lokalnih i centralnih vlasti može da se napravi neka strategija kako bi se što veći broj mladih ljudi zadržao ovdje. Iskreno se nadam da će kroz ovakve projekte kao što je aktiviranje omladinskog saveta, pružanje podrške mladim ljudima, pružanje nekog usavršavanja neformalnog i eto, čisto da se mladi ljudi osjete da su bitni i da imaju način da napreduju. Kod nas je, nažalost, kad kažem kod nas, mislim na generalno na srpsku zajednicu južno od Ibra pre svega i u ovih 6 opština u kojima CSD pretežno radi. Kod nas se stvari rešavaju pojedinačno i kratkoročno, ne postoji jasna vizija, jasna strategija, jasan način rešavanja ozbiljnih problema. Mi smo ovim istraživanjem želeli da ukažemo na to da je stvarno krajnje vreme da se nešto promeni, ali isto tako smo želeli da prenesemo poruku i ostalim članovima zajednice da možda ipak nisu baš dali sve od sebe. Sad zavisi da li je to na lokalnom ili na centralnom nivou. Opština sa svojim nadležnostima, sa svojim budžetom tu ne može puno da pomogne na osnovu onih nadležnosti koje opština ima, na osnovu budžeta koje ona ima, na osnovu kapaciteta. Za sada je dovoljno samo da ne odmaže ono što opština radi, što se može vidjeti, to su izgradnja kapaciteta infrastrukturnih i rekao bih da je ovo socijalno stanovanje izuzetno značajno. Samo bih želeo da to bude za što više mladih ljudi, za mlade bračne parove koji su tu, koji mogu da predstavljaju neku održivost i neku dugoročnost. Mislim da je omladina vodovek nekako zadnja rupa na svirali i da nisu puno zanimljivi za institucije, iako bi trebalo da se posveti omladini mnogo više pažnje, jer sve drugo se menja, a što imamo bolju i osnaženu tu mlađu generaciju, mislim da će i celo društvo biti bolje. Tako da bi moja preporuka bila i ostalim institucijama da posvete malo više pažnje mladima. Lokalna vlast je svesna izazova kao i želje mladih za boljim i sigurnijim životom, pokušava da sredstvima koja ima spreči ili barem smanji njihov odlazak, kaže gradonačelnik opštine Gračanica. Mi kao opština pokušavamo sistematski da rešavamo sve te probleme. Do sada smo dosta toga učinili. Nažalost, većina njih očekuje posao samo u institucijama, što nije nemoguće, jer kao što i sami znate, mi smo već ozbiljno pokrenuli plan urbanizacije Gračanice i kako se Gračanica bude urbanizovala, tako će imati više institucija, više sadržaja, ja mislim i više mogućnosti za upošljavanje mladih. Mi kao opština dosta bacamo akcenat na samozapošljavanje, odnosno na pomoć mladima da sami sebe uposle, to jest da pokrenu neki mini biznis. Prošle godine smo pomogli negde oko 27 mladih i mladih bračnih parova, ne bili našli sami sebi svoj posao. Ali nije dovoljno samo evidentirati probleme i otići u nepoznato, smatraju predstavnici civilnog sektora. Rad na sebi, neformalno obrazovanje, aktivizam, samozapošljavanje. To nedostaje mladim Srbima južno od Ibra. Svakako mislim da mladi ljudi ovdje nisu aktivni, da li je to posljedica svega što se dešavalo ili je to jednostavno došlo tako vreme. Smatram da trebamo biti što aktivniji. Ono šta možemo mi sami sebi da napravimo i šta ćemo mi biti, to zavisi upravo od nas. Tu su institucije da nam pomognu nekim strategijama, kao što sam rekao, i nekim planovima, ali uglavnom isključivo samo od nas zavisi šta ćemo i kako raditi. Isto bih volio da naglasim da mnogi start-up biznisi predstavljaju dobru ideju da se zadrže mladi ljudi i da mladi ljudi zarade, tako da mislim, ako neko od relevantnih činjenica bude gledao ovo, da se malo više forsiraju start-up biznisi i ta start-up priča, jer je tu izlaz iz ove situacije gdje nema dovoljno posla za sve. Nažalost, svedoci smo jedne vrlo čudne situacije koja je nama postala potpuno normalna, a nije baš normalna. Svedoci smo situacije da je ovdje nekako postalo potpuno prirodno da ljudi ne rade, a primaju platu i da uvek očekuju neku pomoć. I samim tim smo stvorili generacije pre svega mladih ljudi koji nisu navikli da se bore, da rade, da se žrtvuju, da malo više ulažu u sebe. I onda su nekako vrlo ravnodušni prema situaciji koja nas okružuje i vrlo se lako predaju. Dakle, onako neka generalna poruka bi bila da se više uključe, da više ulažu u sebe, u svoje obrazovanje,
da se više informišu i da na taj način budu deo svih procesa, pa eto tu možda i leži neko rešenje. Trenutno taj je problem malog broja mladih ljudi, obrazovanih, spremnih na aktivizam i spremnih da rade nešto korisno za zajednicu, za lokalnu zajednicu, da se nešto samoorganizuju. Oni koji su najobrazovaniji, oni koji su najaktivniji, oni koji bi trebali da postanu elita, ako tako možemo da kažemo, u različitim sferama društvenog i uopšte delovanja i svakodnevnog života, oni nažalost odlaze. Što ne znači da ovi koji su tu su manje vredni, ali nema suštinskih pokretača određenih aktivnosti i određenih procesa koje bi mlade animirale i možda ih dovele do odluke da ostanu ovde. Ako gledamo onako šire, mislim da su generalno mladi dosta pasivni. Postoji taj određeni broj mladih ljudi koji su veoma aktivni, koji se često viđaju svuda, ali ukoliko gledamo jednu prosečnu osobu u Gračanici ili okolini, mislim da su jako, jako pasivni i da nekako ne koriste sve te prilike koje im se pružaju. Migracija mladih sa Kosova, letargija i nedostatak želje da sami nešto učine kako bi promenili svoj život, opominje. Kad se sve nekako sumira, dođemo do zaključka da je stvarno krajnje vreme da se nešto preduzme. Lokalna samouprava u skladu sa svojim mogućnostima ima planove, ali samo da pomogne mladim ljudima. Ono što ćemo mi u budućnosti raditi, odnosno nastavit ćemo da radimo na tome, a to je da imamo što je moguće više sastanaka sa organizacijama koje okupljaju omladinu i da vidimo da te njihove planove, odnosno oni što misle i jednostavno da prenesemo donatorima na koji način možemo da im pomognemo, odnosno da oni mogu da planiraju svoju budućnost u našoj opštini. Naša opština inače preko raznih projekata pomaže mlade. Uglavnom su ti projekti vezani za kulturu i sport i meni je stvarno drago da su mnogi od njih, mogu slobodno da kažem mnogi, zato što znam dosta njih kroz te projekte uspeli da nađu sebe i uspeli sebi da nađu zapošljenje. Ni donatori, ni donosioci odluka na centralnom i lokalnom nivou ne mogu da zaustave iseljavanje mladih sa ovih prostora. Ne mogu sami, misle aktivisti civilnog sektora. Neophodni su mladi lideri sa novim idejama. Mislim da bi neke takve stvarčice mogle da, neki ti start-upovi da prvo osposobe mlade i onda da vide da oni rade za sebe i za svoj dinar, gde bi se oni više trudili i imali više volje. Tako da mislim da su ti start-upovi, pored naravno institucionalne podrške i naravno školovanja, jedan od osnovnih faktora da mladi ostanu i da zarade ovde. Potrebna je politička volja da se uspostavi jedan normalan, socijalni i ekonomski održivi sistem. Potrebna je politička volja da se zaista suprotstavimo partokratiji, nepotizmu, vladavini tehnokrata i oni koji su najgori među nama. Moramo da krenemo da gradimo društvo meritokratije, odnosno društvo vladavine zaslužnih, oni koji su obrazovani, oni koji žele da rade i oni koji žele da preuzmu odgovornost da ovo društvo pomerimo napred, a samim tim i ekonomski i socijalni sistem. Onog momenta kada budemo imali ljude, mlade, koji mogu da zasnuju svoj biznis, da krenu u neko privređivanje bez korupcije, bez birokratije, bez toga da moraju da imaju neku političku pozadinu. Kada taj mlad čovek, ostavite ga, ne morate ni subvencije da mu date, ne morate ništa, pustite ga da radi. Samo ga ostavite na miru, on će možda uspeti da sebi stvori neku sreću i neki svoj život, pa će onda i ostati ovde. Još uvek nesigurna politička i bezbednosna situacija i nezadovoljavajući kvalitet života glavni su razlozi odlaska mladih iz opština sa srpskom većinom južno od Ibra. I pored toga poboljšanje ekonomske situacije uslov je da se čak 73% mladih vrati na Kosovo. Dakle, ključ je u otvaranju novih radnih mesta. Nažalost, veliki broj njih kada ode shvati da to nije bilo najpametnije rešenje.